abafazi ba-invade i-pulpit and abafazi nabangena esontweni bashumayela ibandla lapho isithunzi ngikhomba iscripture siwanda uNkulunkulu akodeni umfazi khona athi wena umamfundisi asikho senabona ukuthi wayebamzonda uJapan because of the brutal truth ngikhomba iscripture lasithi iBhayibheli pastor even kabanga bantu pastor asithi bantu pastor Silia or umpostoli Silia or umvangeli Silia or teacher Silia. It doesn't make sense by Foster. Umna ufuna ukuba upastor mama iba upastor endlini yakhe ebantwaneni bakho pastorisha labantwana why wena kanti ubaleka imizini wakho ufuna ukulead amanye amadoda esontweni zibuze na wena ushadile na ushadile asithi ngiyafanisa ngishadile nalo mama na umfazi umfundisi and lo mfazi uthethe isindoda yami lo mfazi uthethe isindoda yami Ukamuthi ngizofika kanjani omunye umfazi uzothethe isindoda yami lalela love me or hate me mara ngikhomba iscripture la uNkulunkulu akodeni umfazi khona eJapan uyangadlala hey lithi iBhayibheli Hebrew chapter 13 verse 8 izolo namhlanje naphakade usesele same abantu bakatshintsha mara ivangeli